Kisoro Robert Kamuhebwa yaba ari mu rukiko rw'abamemba b'ekitongore ekyankuringo Community Conversation and Development Foundation we bari kutebekanisa kurunda akakiiko kakuru akarabe kakuru emirimo y'ekitongore eki kurambira projects zi NCDF rukora kandi mu projects ezo twasangamo project y'ishomero basize kwindura mwanya ogu so nimbasima mnonga beji na nabazire becyange kikureta abeji ngo batungire education yaba Kamuhebwa yayongera yarabura abantu abari n'ihanga rya Kongo uguma bazoira meisho abo butabanko buri mu ihangeri konka byone bitukora no kugira ngo future yange n'intakare yanyu yabeyo muhendo mnonga umuringo ngo gumaye asigariyo turi agenda urukura kitongore icyankuringo Community Conversation and Development Foundation nagira ngo benda kongera amani umukutungura mbere ho y'abantu abari n'amahamba amajani tukagahinga abataka bari kuganyigwamo kandi amajani tugenjira mu buffer zone n'inkuri mu buffer zone iti ejo buffer zone iti tukadipanisa umwami wa Kigeza Highland Tea Company Limited so Kigeza Highland Tea Company Limited erije gashorome egagure gatwara mu factory so ahiguru ya tea yago majani tutereho umukatangwe ningashi Mauritius Sonis umukatangwe no kugira ngo enyamishwa zarwo mu National Park zikayiko majani engajizo nangene n'ibindi bikoko tubira ry'amajani so birashanga hati neco kujya kino zire kiriyo zagumiza meje nyamishwa ryagumizamo bikayika aha Mauritius Son hedge ina mahwa ningashi spikes so ibikoko tubikafumura ngo birabemo so buffer zone tujireberire kandi na Mauritius Son hedge na yeko zigwe ari kugamba ho nabeji abankuringo Community Vocational Secondary School zima projects za kitongore eki Sam Niyonzimana Community Development Officer wa district ya Kisoro yayihanangiriza beji kubebembero rugamba rwo kurinda obhangwa bwensi mwene kiramanyisa ngo iwe ori hihi na gold yeset eyerihamba tukume obuhangwa bwitu environment yitu tujirebereje kugira ngo nyencha kare tugume turyemo tusharureho tikwe ekibira kya Bwindi nikimanywa munonga abwengaji ningashoze kumanywa ka mountain gorillas kandi eki nikitayiza munonga ihanga lya Uganda sente nyamwinji munonga gasha kwa Adonia Teire aba Sky TV Agenshong